Ovoga tjedna u dosta nogometa Bundesliga o Bayernu koji je bez problema u gostima u derbiju kola pobjedio Schalke, o Herti koja trenutno izgleda kao druga najbolja momčad Bundeslige i o Freiburgu koji je neočekivano lako slavio na gostovanju u Wolfsburgu. Pregled ovog četvrtog kola njemačke Bundeslige početi ću kao i uvijek kronološki utakmicom koja je odigrana u petak. Stuttgart je ugostio Fortunu Düsseldorf i bila je to utakmica koja je trebala dati odgovor na pitanje može li se Fortuna nadovezati na pobjedu protiv Hoffenheima pozitivnom rezultatom u Stuttgartu. Za početak reći ću u kojoj su situaciji bile obje ekipe prije ove utakmice. Domaći nogometaši Stuttgarta u ovu su utakmicu ulazili podvojenog raspoloženja. Oni su u prošlom kolu odigrali 3-3 u Freiburgu i to im je bio tek prvi bod ove sezone. To nije bio start kakav su željeli u Stuttgartu i znali su prije ove utakmice da im je dvoboj protiv Fortune odlična prilika za pobjedu. Gosti iz Düsseldorfa u ovu su utakmicu ulazili dobrog raspoloženja. Oni su nakon velikog remija u Leipzigu u prošlom kolu pobjedili doma Hoffenheim 2-1. Na tom su rezultatu prije ove utakmice gradili nadu da mogu ostvariti pozitivan rezultat i u Stuttgartu. Prije ove utakmice znalo se da Mario Gomez, ako zabije protiv Fortune, da će zabiti protiv baš svake momčadi koje ove sezone igra u prvoj Bundesligi. Bilo je dosta temelja za tvrditi da će se to desiti jer je on izgleda razvio super partnerstvo u napadu sa Nikolasom Gonzalezom. No, Fortuna je prije ove utakmice baš najbolje u Bundesligi igrala protiv Stuttgarta. Protiv Stuttgarta su ostvarili najviše pobjeda, čak 14, i Stuttgartu su zabili najviše golova, čak 69. Dojam je prije utakmice bio da bi gosti iz Düsseldorfa itekako bili zadovoljni sa remijem. Taj remij bi im značio da su sastavili niz od 3 uzastopne utakmice bez poraza protiv vrlo ozbiljnih protivnika. S druge strane, dojam je bio da Stuttgart u ovoj utakmici ne bi bio zadovoljan sa bodom jer su imali samo jedan bod iz prva 3 kola i sve osim pobjede protiv novih prvoligaša bilo bi im kao novi poraz. Najave su prije utakmice sugerirale da bi zbog svega toga Stuttgart trebao slaviti protiv Fortune, ali isto tako su mislili i RB Leipzig i Hoffenheim, pa su zajedno protiv novih prvoligaša osvojili samo jedan jedini bod. Nakon najave, red je da pričam i o samoj utakmici. Dvoboj Stuttgarta i Fortuna Düsseldorf završio je 0-0, dakle Stuttgart je i dalje bez pobjede, a da u ovoj utakmici nisu izgubili mogu primarno zahvaliti svom odličnom golmanu Ronu Robertu Zilleru. Prvo poluvrijeme bilo je dosta nesadržajno i pripalo je Stuttgartu, a u drugom poluvremenu sve se okrenulo na glavačke. Fortuna je bila vrlo aktivna i osjetno bolji protivnik. Dakle, kao što sam već rekao, prvo poluvrijeme je bilo dosta zatvoreno i Stuttgart je bio bolji, nešto bolji u tom prvom poluvremenu. Dvije najbolje šanse imao je Mario Gomez. Prva je bila možda i bolja, kada je golmanu Fortune Renzigu ispala lopta, ali Gomez nije bio dovoljno sretan i spretan da se snađe i ugura tu loptu u mrežu. Kod druge je odlično centrirao Gonzalez, Gomez je ostao sam ispred gola, ali promašio je cijeli okvir gola, tako da Fortuna i dalje ove sezone još uvijek nije primila gol u prvom poluvremenu. U drugom poluvremenu sve je bilo u potpunosti drugačije. Gosti iz Düsseldorfa su izgleda vidjeli priliku i navalili na gol domaćih i tu se iskazao domaći golman Ziller. Odlično su pucali za Fortunu redom, Geisman, Dukš, Morales i Ajhan, ali Ziller nije dao da ga gosti svladaju. Posebno impresivna bila je njegova obrana zadnje prilike Ajhan. Dakle, Stuttgartov loš start se nastavio, nakon odličnog finiša prošle sezone i 4 pobjede za kraj sezone, uključujući i pobjedu u zadnjem kolu u Minhenu 4-1 protiv Bayerna. Sada Švabe nisu pobjedili u prva 4 kola. Trener Korkut mora pokazati da to na proljeće nije bilo slučajno i da su se svi s pravom posipali pepelom kada su ga kritizirali kada je sjeo na klupu Stuttgarta. A gosti iz Düsseldorfa sada imaju definitivno svaki razlog za optimizam. Oni su ostvarili 3 velika rezultata u nizu za nove prvoligaše. Oni su otišli u Leipzig, bili bolji i odigrali 1-1. Oni su doma pobjedili jaki Hoffenheim 2-1 i sada su odigrali 0-0 i bili su bolji u Stuttgartu. Prva utakmica koja je odigrana u subotu bio je dvoboj Hoffenheima i Borussia Dortmund. Bila je to utakmica koja je trebala dati odgovor na pitanje može li Hoffenheim doći do pobjede protiv Borussia Dortmund, pobjede koja bi donekle izbrisala poraz od Fortune u prošlom kolu. Za početak reći ću kakve su bile atmosfere u momčadima prije ove utakmice. Domaći nogometaši Hoffenheima u ovu su utakmicu ulazili lošeg raspoloženja, jer su u tom prošlom kolu izgubili u Düsseldorfu od Fortune 2-1, ali i jesu u Ukrajini u svom debiju Ligi prvaka
dva puta propuštali vodstvo i na kraju remizirali protiv Šahtera. Dakle, dva puta su vodili i nisu uspjeli pobijediti. Kvaliteta je tu u Hoffenheimu, to nikada nije bilo sporno, ali realizacija ih za sada ove sezone košta da nas prave bolje rezultate. Borussia Dortmund u ovu utakmicu ulazila dobrog raspoloženja. Oni su ostvarili dvije odlične pobjede. Doma su pobijedili Eintracht, a onda su u Ligi prvaka slavili u Brižu. Prije ove utakmice dojam je bio da su oni najkonkretniji pratitelji Bayerna, a da bi to ostali morali bi slaviti utakmicama kao što je bila ova protiv Hoffenheima. Prije ove utakmice se znalo da će u njoj trener Nagelsmann, trener Hoffenheima, voditi svoju 100. utakmicu na klupi Hoffenheima, te da će time postaviti novi rekord kluba iz Sinsheima. Dojam je bio da bi prije utakmice jedni i drugi bili zadovoljni samo isključivo s pobjedom. Borussia Dortmund bi samo pobjedom produljila dojam da mogu ozbiljno konkurirati Bayernu, a Hoffenheim bi samo pobjedom izbrisao kiks protiv Fortune u prošlom kolu. Najave su sugerirale da će ovo biti vrlo kvalitetna, dinamična i sadržajna utakmica puno šansi, ali je bilo dosta teško pogoditi tko će pobijediti. Dojam je bio da su nogometaši Hoffenheima blagi favoriti, ali samo isključivo zato jer je Borussia Dortmund prijašnjih sezona znala pasti u ovakvim utakmicama. To je to od najave, ne da pričam je samo utakmica. Dvoboj Hoffenheima i Borussia Dortmund završio je bez pobjednika rezultatom 1-1. Borussia je morala ostati sa 10 igrača kako bi popravila igru i zabila gol za konačnih 1-1. U prvom poluvremenu Borussia je imala više lopte, ali Hoffenheim imao puno zbiljnije šanse. Tako se nastavilo u drugom poluvremenu sve do tog trena kada je Borussia ostala s igračem manje. Onda su crno-žuti proigrali i zabili za konačnih 1-1. Dakle, Borussia je bolje počela ovu utakmicu, kao što sam već rekao, dominirali su posjedom i Pulisic i Reus su vodili konce igre gostiju. Međutim, u tom periodu igre Hoffenheim je imao puno bolje šanse. Najbolju je imao Bittencourt, ali ju je promašio iz neposredne blizine, nije uspio dobro udariti loptu i Burki je to skinuo. Taman kada se činilo da će na poluvremenu rezultat na semaforu biti 1-1, zabijaju domaći. Strelac je bio Joel Linton. On je iskoristio trapavost i neopreznost, neodlučnost obrane crno-žutih iz Dortmunda. U drugom poluvremenu Hoffenheim je nastavio isto kako je završio prvo poluvrijeme. Prvo je Joel Linton pogodio stativu, onda je naš Kramarić zabio gol iz ofsajda, pa isto napravio i Bičakčić. Na drugoj strani šanse su imali Pulisic i Kagawa, ali nisu uspjeli zabiti gol. A onda slijedi novi udarac za goste. Crveni karton dobiva Diallo jer je povukao Kramarića kada je Kramarić teško da bi došao do te lopte, ali bio je definitivno Diallo zadnji čovjek, a Kramarić je imao ispred sebe samo golmana koji je bio bliže lopti, ali sudac nije pogriješio i pokazao je Diallo crveni karton. No tada odjednom Borussia Dortmund počinje igrati osjetno bolje sa 10 igrača i zabija gol za 1-1. Strelac je bio Pulisic, ali treba reći da su crno-žuti do kraja imali sreće. Išak Belfod ili u sudačkoj nadoknadi imao zicer, ali je s manje od metra uspio promašiti cijeli gol. Dakle, nakon Lige prvaka ni jedni ni drugi nisu uspjeli upisati pobjedu. Više će za tom pobjedom žaliti Hoffenheim koji je bio bliže pobjedi, a Borussia Dortmund može žaliti da s ovakvom igrom realno ne mogu do kraja sezone nikako ostati u korak sa Bayernom. Mönchengladbach. Bila je to utakmica dvoboj, dva pozitivne iznenađenja i povratnika u vrh tablice i utakmica koja je trebala dati odgovor na pitanje tko može nastaviti svoj odličan start sezone. Za početak reći ću u kojoj su situaciji bile obje ekipe prije ove utakmice. Domaći nogometaši Herte u ovu su utakmicu ulazili odličnog raspoloženja. Oni jesu propustili remijem u Wolfsburgu nastaviti svoj 100% start prvenstva, ali oni su i dalje igrali odlično i dijelili su drugo mjesto sa mnogo momčadi, uključujući svojim protivnicima u ovom kolu sa Borussia Mönchengladbach. Gosti iz Mönchengladbacha u ovu su utakmicu također ulazili odličnog raspoloženja. Oni su do sada u Bundesligi ostvarili dvije odlične domaće pobjede protiv Bayer Leverkusena i Schalke. Kako su to bile dvije momčadi koje su prije sezone najavljivali da je njima cilj borba za naslov, Borussia Mönchengladbach je prije ove utakmice imala svako pravo smatrati sebe favoritom u borbi za Ligu prvaka. Prije ove utakmice valja istaknuti da je Hazardu ležala Herta. On je lani u dvije utakmice protiv Herte zabio 3 gola, a i Borussia Mönchengladbach je ležala Herta. U zadnjih 9 dvoboja protiv stare dame iz Berlina, ždrijebci iz Mönchengladbacha su pisali velikih 8 pobjeda. Zanimljivo je istaknuti da je Herta do sada ove sezone u Bundesligi baš u svakom kolu skrivila penal. Kada bi skrivili penal i u ovom dvoboju protiv Borussia Mönchengladbach,
Znalo se da bi to bio novi rekord Bundeslige, dakle da neka momčad skrivi 4 uzastopna penala. Dojam je bio da ni jednima ni drugima prije ove utakmice remi ne bi bio katastrofa, ali dojam bi bio da bi jedni i drugi ti rezultatom bili razočarani, jer se smatralo da i jedni i drugi misle da su jači protivnik u ovom dvoboju. Kako je Herti u ovoj utakmici falio vrlo važan stoper Toruna Riga, a kako je Eden Hazard posebno raspoložen u svojoj karijeri bio protiv Herte, mnogi su smatrali da će to biti ključno za ovaj dvoboj. Zbog toga su najave sugerirale da je Borussia Mönchengladbach u maloj prednosti, bez obzira na to što su ždrijebci osjetno loši vani u odnosu na doma. Ok, to je to od najave, red je da pričam o samoj utakmici. Herta je protiv Borussia Mönchengladbach ostvarila novu veliku pobjedu. Rezultat je bio 4-2. Bila je dakle ovo utakmica u kojem je Herta opet skrivila penal i tako postavila rekord kao prva momčad koja je skrivila penal u svakom od prva 4 kola njemačke Bundeslige. Herta je bila bolja u prvom poluvremenu i mogla je voditi sa više od 2-1 na pauzi, ali na kraju su domaći te propuštene prilike naplatili u drugom poluvremenu kada su zabili još 2 gola i došli do sigurne pobjede. Na početku utakmice obje momčadi su imale šanse. Hazard je fenomenalno s lijeve strane napravio slalom kroz obranu Herte, došao do sredine i pucao malo pored gola, a Dude je nevjerojatno sa 2 metra glavom uspio prebaciti gol za Hertu. Stvarno je nevjerojatno kako je to uspio promašiti, vjerojatno ga je lopta iznenadila kako je brzo došla. Nakon tog promašaja Dude, Herta preuzima inicijativu, stvaraju nekoliko dobrih šansi, ali primaju gol. Taj gol je bio taj skrivljeni penal, Stark je srušio Johnsona, saplao Johnsona više, sudac je opravdano pokazao na bijelu točku i Hazard je zabio za 1-0. Opet je Hazard zabio Herti, stvarno se mora reći da Belgijancu leži klub iz glavnog grada Njemačke. No, samo 5 minuta kasnije nakon tog gola Hazarda Herta vodi 2-1. Gol za 1-1 zabio je Bišević, a za 2-1 Austrijanac Lazaro. Nakon toga, u zadnjih 10 minuta prvog poluvremena Herta pokazuje impresivno dobru napadačku igru i pravo je čudo da je ostalo 2-1. To čudo možemo reći da se zove Jan Sommer jer je stvarno obranio čuda pred kraj tog prvog poluvremena. Trener Borussia Mönchengladbach Dieter Hecking opravdano je bio nezadovoljan na poluvremenu i napravio je već 2 zamjene. Izašli su Johnson i Jančke, a ušli su Herman i Neuhaus. Na početku tog drugog poluvremena Borussia Mönchengladbach je imala šanse i polušanse, ali onda je opet Herta dala gas i zabila za 3-1 iz kontre. Strelac je bio Vedad Ibišević na asistenciju Kalova. Nedugo nakon tog gola Borussia Mönchengladbach privremeno smanjuje nakon lijepog gola pleje glavom, ali domaći se ne brinu. Duda zabija svoj 4. gol u prva 4 kola za konačnih 4-2. Herta je tako ostala na 2 boda zaostatka iza Bayerna, to je njihov najbolji start u povijesti, kada nakon 10 kola, nakon 4 kola imaju čak 10 bodova, a Duda je postao prvi igrač Herte koji je nakon 4 kola već zabio 4 gola. Borussia Mönchengladbach je u ovom kolu dakle izgubila od jakog protivnika, oni moraju poraditi na svojoj gostujućoj formi, ali ovaj rezultat nikako nije sramota. Iduća utakmica dvoboj Augsburga i Werdera iz Bremena. Bila je to utakmica koja je trebala dati odgovor na pitanje koja će se momčadi bolje oporaviti od kikseva u prošlom kolu. Za početak reći ću kakve su bile atmosfere u momčadima prije ove utakmice. Domaći nogometaši Augsburga u ovu su utakmicu ulazili lošeg raspoloženja. Oni su u prošlom kolu poraženi u Mainzu 2-1, oni su kasno poveli krasnim golom Gia, ali su do kraja primili 2 gola i prosuli su to vodstvo. Njihov ambiciozni strogi trener Manuel Baum sigurno je bilo ljut, zbog toga se očekivalo da će Fugger iz Augsburga u ovom kolu odigrati puno bolje i ozbiljnije nego je to bio slučaj u prošlom kolu. Gosti iz Bremena također su u ovu utakmicu ulazili lošeg raspoloženja. Oni su također u prošlom kolu pred sam kraj utakmice prosuli domaće vodstvo protiv Nürnberga. Za taj kiks primarno mogu kriviti lošu realizaciju, jer usprkos toga što Werder ima strašan napad i stvara šanse, oni su masov ti šanse promašili. Prije ove utakmice vrijedi istaknuti da je u zadnje vrijeme Augsburgom Gregoriću ležao Werder. On je njima u karijeri zabio ukupno 6 golova i niti jednoj drugoj momčadi nije zabio više golova. Ali Augsburg je u zadnje vrijeme u jako lošoj formu. Oni su u zadnjih 6 utakmica upisali samo jednu bundesligašku pobjedu. Dojam je bio da bi prije utakmice Werder bio zadovoljniji remijem, ali čisto zato jer su zeleno-bijeli Svesara u ovoj utakmici bili gosti. Jasno je bilo da će i jedni i drugi u ovoj utakmici loviti pobjedu i da jedni i drugi su prije ove utakmice itekako imali dobre argumente da mogu i doći do te pobjede. Najave su sugerirale da ako se pojavi pravi, konkretni i
napad Werdera koji je u stanju realizirati šanse da zeleno-bijeli neće izgubiti. Ako se taj napad koji je sklon zabijati puno golova ne pojavi, da će Werder biti poražen u ovoj utakmici. Ok, to je to od najave, ne da pričam još samo o utakmici. Werder je u ovoj utakmici uspio slaviti u Augsburgu 3-2. Bila je to dosta sretna pobjeda, iako se mora reći da se pojavio pravi napad Werdera i da su gosti, znači zeleno-bijeli Svesera, došli do pobjede koja je donekle izbrisala kiks u domaćoj utakmici protiv Nürnberga. Werder je većinu utakmice bio bolji protivnik i Werder je kaznio apsolutno sve greške domaće obrane, tako su došli do pobjede. Dojam je bio da se Augsburg vratio samo u trenucima kada je Werder stao, ali isto tako Augsburg je komotno mogao doći do pobjede u ovoj utakmici. I jedni i drugi su ovaj dvoboj počeli iznenađujuće oprezno. Tako kažem jer je Augsburg bio doma i Augsburg zna navali doma od prve minute, a jer se Werder oslanja na napad i dosta je bilo čudno da su jedni i drugi ušli oprezni u ovu utakmicu. Prve šanse imali su domaći, imao ih je Gregorić, ali golman Werdera Pavlenka je jedan od najboljih golmana u Bundesligi. Onda su krenuli golovi. U razmaku od 2 minute, od 34. do 36. minute, Werder je zabio 2 gola. Kruz je ostao sam na drugoj stativi i zabio glavom, a onda je Maxi Egerstein zabio ponovno prekrasan gol sa ruba 16-terica. Ti golovi su pali dosta toka igre, ali tako to zna biti kada se igra protiv momčadi kao što je Werder. Većina momčadi koji imaju dobar napad tako to zna napraviti da kazni apsolutno sve greške protivnika. Prije poluvremena Đačelku je uspio prekrasnim golom smanjiti na 2-1. On je prekrasno zaštopao loptu iz prve prije nego je pala na pod i spremio u gol. Taj gol je učinio da drugo poluvrijeme bude u potpunosti otvoreno. I već u drugoj minuti nastavka bilo je 2-2, strelac je bio zaboravljeni Filip Max na drugoj stativi. Nakon toga Augsburg je trebao povesti. Zicere su imali Gregorić i Ku, ali nisu uspjeli. Gregorić nije uspio ni pucati, a Ku je napucao loptu nebo pod oblake. A onda u 75. minuti događaj koji obilježio ovu utakmicu. Novopridošlica Davy Klaassen zabio je za pobjedu Werdera 3-2, ali taj gol je bio velika greška domaćeg golmana Giffera. Lopta je bila obačena sa strane u peterac i bila je u potpunosti bezopasna. On se sagnuo da ju skupi i prošla mu je i kroz ruke i kroz noge do Klaassena koji je spremio u prazan gol. Do kraja utakmice Augsburg je bacio sve u napad, ali najbliže golu su došli kada je Gregorić glavom pogodio stativu. Gosti iz Bremena moraju naći konstantu igri i to će biti to, oni će biti ozbiljni konkurenti za europska mjesta. Augsburgu je sada ovo drugi poraz u nizu i drugi poraz u nizu koji nije bio zaslužen. Oni su oba dva ta poraza došli zbog vlastite neopreznosti, što će sigurno dodatno ljutiti njihovog jako strogog trenera Manuela Bauma. Iduća utakmica dvoboj Wolfsburga i Freiburga. Bila je to utakmica koja je trebala dati odgovor na pitanje može li Freiburg, koji još uvijek ove sezone nije pobjedio, prirediti iznenađenje kod neporaženog Wolfsburga. Za početak reći ću u kojoj su situaciji bile obje ekipe prije ove utakmice. Domaći nogometaši Wolfsburga u ovu su utakmicu ulazili dobrog raspoloženja. Oni su u prošlom kolu u ludom finišu doma protiv Herte uspjeli doći do remija. Pred sam kraj utakmice su čak 2 puta izjednačavali i došli do tog boda. Zbog toga su u Wolfsburgu i dalje bili sigurno presretni, iako nisu uspjeli zadržati svoj 100% učinak na početku sezone. Gosti iz Freiburga u ovu su utakmicu ulazili podvojenog raspoloženja. Oni su u prošlom kolu doma došli do svog prvog ovosezonskog boda protiv Stuttgarta u utakmici koja je završila rezultatom 3-3. To baš nije bilo bajno, ali dobra vijest je bila da je Jerome de Gondorf odigrao vrhunsku utakmicu, zabio je 2 gola i bio je proglašen za igrača kola. No, na kraju Gondorf nije bio taj koji je osigurao taj veliki bod. Taj bod je pred sam kraju utakmice spasio Luka Waldschmidt. Prije ove utakmice vrijedi istaknuti da je Wolfsburg imao strašan niz u službenim utakmicama. Od zadnjih 7 službenih utakmica čak su 6 puta pobijedili i jednom su remizirali. A ove sezone su Vukovi zabili u Bundesligi ukupno 7 golova i svih je tih 7 golova zabilo 7 različitih strijelaca. Osim toga, Wolfsburgu je ležao Freiburg. Wolfsburg je u zadnjih 6 međusobnih dvoboja protiv Freiburga upisao čak 5 pobjeda. Dojam bi bio, naravno, zbog svega već navedenoga da bi gosti iz Freiburga itekako bili zadovoljni s remijem u ovoj utakmici, što jasno sugerira da bi domaći nogometaši Wolfsburga bili zadovoljni samo isključivo sa pobjedom, a najave su sugerirale da će se to vrlo vjerojatno i desiti. I forma, i kvaliteta, i nedavni međusobni ogledi, sve je bilo na strani Wolfsburga koji je igrao od kod kuće. Dojam je dakle prije utakmice bio da će biti veliko iznenađenje ako Freiburg u ovoj utakmici ne izgubi.
To je to od najave, pričati ću o samoj utakmici. Ovo je bilo prvo pravo iznenađenje kola. Freiburg je slavio u Wolfsburgu rezultatom 3:1. Dakle, Freiburg je prekinuo niz Wolfsburga bez poraza i došao do svoje prve ovosezonske pobjede. Gosti iz Schwarzwalda su veći dio utakmice bili bolji, imali su bolji taktički plan i zasluženo su pobijedili. Gosti, znači Brazilci iz Breisgaua, su na tereni strčali sa čak 5 braniča, ali nikako se nisu došli braniti. Cilj je bio ne primiti rani gol. I u tome su uspjeli. Već u prvih par minuta bilo je jasno da Freiburg neće primiti taj rani gol, onda su krenuli napred i došli do gola već u 7. minuti. Strijelac je svojim prvim dodirom lopte u Bundesligi bio Mađar Ronald Salai. Dakle, to je bilo vodstvo Freiburga 1:0. I od tada do kraja poluvremena igra samo Freiburg. Opet se istakao Salai, ovoga puta u 21. minuti, slušanje u 16 tercu. Penal je prvo Petersen fulao, ali onda je spremio u mrežu odbijanac. Salai je do poluvremena postao prvi igrač od kada su se 2004. počeli voditi detaljni statistički podaci, koji je u Bundesligi u prvom poluvremenu zabio gol, iznudio penal, dobio žuti karton i bio zamijenjen. U nastavku Freiburg nije stao. Već u 6. minuti drugog poluvremena je 3:0, strijelac je Mike Franz, tu je utakmica bila gotova. Istina, Mehmedi je zabio gol za 3:1, ali to se pokazalo da je samo utješan gol. Povratka za Wolfsburg nije bilo, jer je ona obrana koju sam spomenuo sa početka, koja je strčala sa 5 braniča, bez problema izdržala do kraja utakmice i nije primila još koji gol. Wolfsburg je dakle prizemljen. Nakon prva 3 kola bez poraza sada su poraženi, a Freiburg je uspio naplatiti svu lošu realizaciju i peh iz prva 3 kola. Iduća utakmica dvoboje Nürnberga i Hanovera. Bila je to utakmica koja je trebala dati odgovor na pitanje može li Hanover u Nürnbergu pokazati napadačku snagu koju ima na raspolaganju. Za početak reći ću u kojoj su situaciji obje ekipe ulazile u ovu utakmicu. Domaći nogometaši Nürnberga u ovu su utakmicu ulazili podvojenog raspoloženja. Oni jesu na domaćem terenu ostvarili odličan remi protiv Mainza i oni jesu vani ostvarili dobar remi protiv Werdera, ali dalje nisu imali niti jednu pobjedu. Međutim, također treba istaknuti da su imali razloga za optimizam jer je njihova igra u prva 3 kola zaslužila minimalno ove rezultate, a često je bila situacija da je zapravo Nürnberg trebao ostvariti bolji rezultat od onoga koje je na kraju pisao na semaforu. Gosti iz Hanovera u ovu su utakmicu također ulazili podvojenog raspoloženja. Oni su također bili bez pobjede, ali oni se mogu hvaliti da su doma odigrali remi protiv jake Borussije Dortmund i da su u prošlom kolu nezasluženo poraženi nakon dobre igre u Leipzigu od RPA. Zbog te dobre igre jedni i drugi su dakle imali razloga za optimizam prije ove utakmice. Također vrijedi istaknuti da prije ove utakmice dvoboj Nürnberga i Hanovera nikada nije završio 0:0. A zanimljivo je istaknuti skoro nevjerojatan podatak da je Nürnberg ove sezone u sve 3 utakmice primio gol za 1:0 i sva su ta 3 gola koje je Nürnberg primio za 1:0 pali između 25. i 27. minute. Dojam je bio da su i jedni i drugi ovu utakmicu vidjeli kao idealnu priliku za prvu ovosezonsku pobjedu, ali je također i dojam bio da bi zapravo jedni i drugi prije ove utakmice pristali na remi. Teško je bilo prognozirati kako će ova utakmica završiti jer su jedni i drugi pokazali dosta mana i dosta prednosti u prva 3 kola. Dojam je bio da Nürnberg doma neće izgubiti, ali bilo je dosta teško reći hoće li domaći uspjeti doći do pobjede. Ok, to je to od najave, red je da pričam o samoj utakmici. Nürnberg je ipak uspio doći do pobjede u ovom dvoboju protiv Hanovera. Bilo je 2:0 za domaće, znači nakon dobre igre u prethodnim kolima, konačno su naplatili svoju kvalitetu. Dobar dio utakmice ipak bolji su bili gosti iz Hanovera. Obje momčadi su imali periodi igre kad su bili bolji, ali Hanover je čak i s igračem manje bio bolji, međutim na kraju je umor gostiju prevladao i Nürnberg je uspio slaviti. Dakle, gosti iz Hanovera su bolje počeli. Najbolju šansu na početku imao je Füllkrug, ali je pucao pored gola. Nakon toga Nürnberg gura loptu u mrežu, ali taj gol je opravdano poništen zbog offside-a Misiđana, dakle Išak se uzalud veselio. Međutim, onda Nürnberg dobiva pomoć od strane svojih gostiju, nogometaša Hanovera. Albornoz kao zadnji igrač povlači Misiđana, on pada i to je crveni karton. Dojam je bio da taj kontakt nije bio ni blizu dovoljan da Misiđan padne, ali on je napravio maksimum od toga i zaradio isključenje protivničkog igrača. Hanover je dakle morao sat vremena igrati sa 10 igrača. Domaći nogometaši Nürnberga planirali su mljeti i slamati goste, ali nedugo nakon tog crvenog kartona Hanover je dobar dio utakmice bio bolji. Bili su bolji na kraju prvog poluvremena i na početku drugog poluvremena. Više puta gol Nürnberga spasio je Bas golman Bredlow.
ali polako se počeo osjećati umor gostiju, tako je to kada se igra dosta dugo sa igračem manje. U 74. minuti u igru je ušao Knell i 2 minute kasnije oštro je ubacio 16-terac gdje je autogol zabio Anton. Dakle, Nürnberg je poveo 1-0. Minutu kasnije sam Knell zabija gol za 2-0. Dakle, bio je na terenu 3 minute, a bio je izrazito zaslužan za 2 gola svoje momčadi. I to je bio kraj. Nürnberg je dakle u ovoj utakmici slavio, iako je možda igrao lošije nego u prethodnim kolima, a Hannover može biti ponosan da su se odlično dugo držali sa 10 igrača, ali na njihovu žalost nisu imali snage do kraja utakmice. Top špil ovog kola odigran je u subotu u 6:30 u Gelsenkirchenu gdje je domaći Schalke ugostio Bayern iz Minhena. Bila je to utakmica koja je trebala dati odgovor na pitanje ima li Schalke ikakve šanse doći do prvog ovosezonskog boda baš protiv najjače momčadi lige. Za početak, reći ću kakve su bile atmosfere u momčadima prije ove utakmice. Domaći nogometaši Schalke u ovu su utakmicu ulazili groznog raspoloženja. Oni i dalje prije ove utakmice nisu imali niti jedini osvojeni bod, a u gosti im je stizala najveća momčad lige. No, prednost u tim situacijama je da ako Schalke nekako uspije doći do pobjede, da će ta pobjeda napraviti čudo za njihov moral i za njihovo samopouzdanje. Gosti iz Minhena u ovu su utakmicu ulazili fenomenalnog raspoloženja. Oni su bili impresivni, oni su imali 100% učinak u Bundesligi, a povrh toga Niko Kovač je odlično odveo utakmicu u Ligi prvaka protiv Benfike, gdje je uspio od zaboravljenog Renata Sancheza napraviti igrača utakmice. Valja istaknuti prije ove utakmice da je u Minhenu počeo Oktoberfest, a dobro je poznata činjenica da Bayern od 2010. nije izgubio službenu utakmicu za vrijeme trajanja Oktoberfesta. Povrh toga Lewandowski je u njegovoj karijeri ležao Schalke. On je do sada protiv Schalkea prije ove utakmice odigrao 15 utakmica i Rudarima je zabio čak 13 golova. Dojam je bio prije utakmice da bi domaći u ovoj utakmici bili ok i sa remijem. Prije sezone nadali su se da će ovo biti utakmica za prvo mjesto, to je daleko od istine. Bilo šta pozitivno nakon 3 poraza u prva 3 kola i propuštene pobjede u Ligi prvaka bila bi velika stvar za Schalke, a Bayern je Bayern i Bayern bi kao i uvijek bio zadovoljan iz ove utakmice samo s pobjedom. Najave su sugerirale da možda, iako se navijači Schalkea s njima ne bi slagali, da bi zapravo sve u ovoj utakmici osim pobjede Bayerna bilo iznenađenje. Takva je kriza na početku sezone bila u Gelsenkirchenu. To je to od najave, red je da pričam i o samoj utakmici. Bayern je u ovoj utakmici pobjedio Schalke rezultatom 2:0. Na krilima Jamesa Bavarci su došli do lake pobjede i bez problema su slavili u Gelsenkirchenu, tako da će rezime ove utakmice, bez obzira na to što je ovo bio top špil kola i derbi kola, biti dosta kratak. Bayern je dominirao i njihova pobjeda u nijednom trenu nije došla u pitanje. Bavarci su odlično krenuli u utakmicu i poveli su već u 8. minuti preko Jamesa. Do kraja poluvremena Bayern je nastavio dominirati i pravo je čudo da je na poluvremenu bilo samo 1:0. To Schalke može primarno zahvaliti svojem golmanu koji je skinuo zicer Jamesu, a treba istaknuti da je Alaba s 25 metara odlično palio, ali ta je lopta završila na prečki. U nastavku utakmice sve ostaje više manje isto. Bayern dominira i stvara šanse, ali treba istaknuti da u tom drugom poluvremenu jednu dobru šansu ima i Schalke, međutim Embolo puca pored gola. Pobjeda Bayerna u nijednom trenu nije došla u pitanje, James je iznudio penal i Lewandowski je zabio za konačnih 2:0. To je Lewandowskom bio 183. gol u Bundesligi, dakle on je samo u Bundesligi zabio 83 gola, a cijela ekipa koju je Schalke imao na terenu je u svojim karijerama zajedno u Bundesligi zabila samo 165 gola. Razlika u kvaliteti između Bayerna i Schalkea je toliko bila očita da je to polako već alarmantno za Bundesligu, a Bayern je to tako i dalje nakon 8 godina za vrijeme Oktoberfesta neporažen. Prva utakmica koja je odigrana u nedjelju bio je dvoboj Bayer Leverkusena i Mainza. Bila je to utakmica koja je trebala dati odgovor na pitanje može li i Mainz zaustaviti Bayern. Za početak reći ću u kojoj su situaciji bile obje ekipe prije ove utakmice. Domaći nogometaši Bayer Leverkusena u ovu su utakmicu ulazili groznog raspoloženja. Ona prva 3 kola nisu osvojili niti jedan jedini bod, u ovo su kolo ulazili se zadnjeg mjesta, ali tješilo ih je da su odigrali solidno u prvom poluvremenu protiv Bayerna. Jesu izgubili, ali tako je to kada se gosti u Minhenu. No, razlog za optimizam došao i u četvrtak u Europa ligi kada su na teškom gostovanju u Bugarskoj kod Ludogoreca gubili 2:0, preokrenuli i došli do pobjede 3:2.
Gosti iz Mainza u ovu su utakmicu ulazili dobrog raspoloženja. Oni su doma do sada ove sezone ostvarili 2 pobjede, dok su u gostima kod Nürnberga ostvarili remi, tako da su dijelili drugo mjesto na tablici Bundeslige, te su bili jedno od pozitivnih iznenađenja ove sezone. Prije utakmice vrijedi istaknuti da Bayer Leverkusen za svoje standarde ima grozan niz u zadnjih 18 službenih utakmica u Bundesligu. U tih 18 utakmica apotekari su upisali samo 8 pobjeda. Dojam prije ove utakmice je bio da bi gosti iz Mainza itekako bili zadovoljni s remijem. To bi bio remi na teškom gostovanju bez obzira na formu Bayer Leverkusena i taj bi ih remi održao neporaženima u prva 4 kola. Domaći nogometaši Bayer Leverkusena bi bili zadovoljni samo isključivom pobjedom, to je bilo jasno. Dojam je bio da će Bayer Leverkusenu jako puno značiti taj veliki preokret u Bugarskoj, da će napraviti čuda za njihovo samopouzdanje i da će apotekari u ovoj utakmici ipak uspjeti doći do pobjede. Ok, to je to od najave, red je da pričam i o samoj utakmici. Bayer Leverkusen je u ovoj utakmici uspio pobijediti Mainz rezultatom 1:0. Kai Havertz donio apotekarima prvu bundesligašku pobjedu sezone i pritom je prekinuo niz Mainza bez poraza na početku sezone. Leon Bailey vukao je apotekare na početku ove utakmice. Šanse su na tom otvaranju uglavnom dolazile do Alarija, ali golman Mainza Miller glavnom nije morao intervenirati. Bayer u prvom poluvremenu nije uspio zabiti gol, ali skoro su apotekari primili gol. Pred sam kraj prvog poluvremena Hradecki je morao obraniti odličan slobodnjak Ostumalija. Dakle, rezultat na poluvremenu bio je 0:0. Prije početka drugog poluvremena gostujući trener u igru uvodi Quaisona, koji je na samom početku tog drugog poluvremena gura loptu u mrežu, ali video asistent kaže da taj gol nije regularan, da je igrano rukom. Dakle, iako taj gol nije priznat, Quaison je vidljivo oživio goste iz Mainza. Na tu promjenu reagirali su i domaći nogometaši Bayer Leverkusena. Oni su uspjeli zabiti gol. Brandt je odlično ubacio za Havertza, koji je bio zaboravljen na petercu i on je glavom lako zabio za 1:0. Gosti iz Mainza na taj gol su itekako dobro odgovorili. Oni su zadnji dio utakmice stisnuli apotekare koji su se isključivo branili, ali su se i uspjeli obraniti. Iako igra Mainza u ovoj utakmici zaslužila više od poraza, klub iz Karnevalskog grada je dakle pretrpio svoj prvi ovosezonski bundesligaški poraz. Bayer Leverkusen je u ovoj utakmici, barem što se tiče igre, bio daleko od razine koja se od njih očekuje, ali ovo su im bili prvi bodovi i to objašnjava razlog zašto su bili nervozni u ovoj utakmici. Dalje će vrlo vjerojatno za apotekare biti puno lakše. Zadnja utakmica ovog kola odigrana je u Frankfurtu, gdje je domaći Eintracht ugostio RB Leipzig. Bila je to utakmica koja je trebala dati odgovor na pitanje mogu li Orlovi konačno odigrati dobru utakmicu u Bundesligi i doći do pozitivnog rezultata. Za početak reći ću u kojoj su situaciji bile obje ekipe prije ove utakmice. Domaći nogometaši Eintrachta u ovu su utakmicu ulazili pod dvojnog raspoloženja. Oni su do sada u Bundesligi ostvarili loše rezultate, igrali su dosta loše, ali su u četvrtak u Europa ligi ostvarili veliku pobjedu u Marseju sa 10 igrača. Oni su se u ovoj utakmici protiv Leipziga željeli nadovezati na tu pobjedu u Europa ligi. Gosti iz Leipziga u ovu su utakmicu ulazili lošeg raspoloženja. Oni su loše počeli sezonu u Bundesligi i pretrpili su u Europa ligi kasni poraz od Red Bulla iz Salzburga. Zapravo pitanje se uopće postavlja kako oni mogu biti skupa u istoj grupi Europa lige, ali o tom potom. S obzirom na situaciju i na ambicije u Leipzigu, situacija je bila sigurno alarmantna. Prije ove utakmice, dakle, vrijedi istaknuti da je ovo najgori start u povijesti RB Leipziga. To je kratka povijest, ali oni sada imaju nakon 3 kola, tj. prije ove utakmice su nakon 3 kola imali samo 4 boda. Dojam je bio da su jedni i drugi željeli pobjedu iz ove utakmice, jer su jedni i drugi smatrali da su favoriti u ovoj utakmici, te samim time teško je bilo reći da bi iko od njih dvoje bio sretan sa neodlučenim rezultatom. Najave su sugerirali da će rezultat u Europa ligi imati utjecaj na ovu utakmicu i stoga su najave sugerirale da su domaći nogometaši Eintrachta blagi favoriti. Ok, to je to od najave, red je da pričam i o samoj utakmici. Eintracht i RB Leipzig u ovoj utakmici su podijelili bodove. Utakmica je završila 1:1 i tim ishodom nisu bili zadovoljni ni jedni ni drugi. Eintracht nije uspio doći do pobjede čak ni kada je u igru prvi puta ove sezone ušao naš Ante Rebić. Utakmica je bila dosta izjednačena i sadržajna i zapravo je taj neodlučni ishod na kraju bio najpošteniji. Gosti iz Leipziga odlično su počeli, ali nisu uspjeli materializirati svoju prednost, a drugi sudionici Europa lige Eintracht su na to odgovorili. Eintracht je zabio gol onakav kakav inače zabijaju crveni bikovi iz Leipziga.
Krilu po kontru odlično je povukao Joviću, probio je Lajmera i ubacio u sredinu, Haleru je prvog Ulašić skinuo, ali lopta se odbila točno na putanju Gelsona Fernandeza koji je zakucao u mrežu. Prije poluvremena i Leipzig je imao odličnu priliku imao je Timo Werner, ali je promašio tako da je na semaforu na poluvremenu pisalo 1:0 za Eintracht. Početkom drugog poluvremena RB Leipzig je odmah izjednačio. Forsberg je pokušao centrirati, ali je njegov centaršut u ruku pogodio Filipa Kostića. Sudac je pokazao na bijelu točku i sam Forsberg je taj penal pretvorio u gol za 1:1. Nakon tog izjednačenja i jedni i drugi su navalili po pobjedu. Forsberg je dirigirao utakmicom, ali sve šanse koje on uspio stvoriti za svojeg suigrača Timo Wernera, Werner nije uspio zabiti. Frankfurt je uglavnom prijetio preko našeg Rebića i on je imao pred sam kraj utakmice dvije odlične prilike, ali obje mu je vrhunski skinuo gol na Leipziga Gulaši, tako da je rezultat ostao 1:1. I to je to od ovog četvrtog kola njemačke Bundeslige. Sad treba ovo kolo rezimirati, a taj rezime ću početi, kao i uvijek, prvo sa najljepšim golovima. Za razliku od prošlog kola, u ovom kolu nije bilo puno lijepih golova, izdvojio sam 2. Lijepi gol je za svoj Augsburg zabio Đačel Ku, ali gol kola je ipak golčina Maksimilijana Egersteina za Werder iz Bremena. Najbolji defenzivac ovog kola je odlični golman Stuttgarta Ron Robert Zieler koji je radio čuda na golu Stuttgartu i koji je spriječio da je njegov Stuttgart ne izgubio od Fortune Düsseldorf. Najbolji ofenzivac kola je Kristijan Pulisic koji je svojim golom doveo Borussiju do boda na teškom gostovanju kod Hoffenheima. Igrač kola ipak je Venad Ibišević koji je sa 2 gola odveo Hertu do velike pobjede protiv Borussije Mönchengladbach. Najbolji strijelac nakon ova 4 kola je sa 4 boda Hertin Andrzej Duda. Najbolji asistent također dolazi iz Herte, to je Havairo Dilrosun sa 3 asistencije, dok je najbolji ocijenjeni igrač, a isto već spomenuti Hertin Andrzej Duda sa prosječnom ocjenom 7,79. I eto, to je to od ovog četvrtog kola. Preostaje mi još najaviti iduće 5. kolo koje se igra već tokom tjedna, znači od sutra od utorka. Dakle, utorak 18:30 Werder ugošćuje Hertu. Također utorak u 20:30 igraju se još 3 utakmice. Hannover ugošćuje Hoffenheim, Freiburg ugošćuje Schalke i Bayern ugošćuje Augsburg. U srijedu u 18:30 Fortuna ugošćuje Bayer Leverkusen, a u srijedu u 20:30 igraju se još 4 utakmice. Borussia Dortmund ugošćuje Nürnberg, RB Leipzig ugošćuje Stuttgart, Borussia Mönchengladbach ugošćuje Eintracht iz Frankfurta i Mainz ugošćuje Wolfsburg. Iz iskustva ove utakmice koje se igraju toko tjedna, ili kako to Njemci vole zvati Englische Woche, dakle engleski tjedan, uglavnom budu lude, bude svakakvih rezultata, ludih golova, neočekivanih rezultata bude svega, pa eto mislim da bi vrijedilo pogledati barem neku utakmicu ako nađete vremena. I to je to od ovog podcasta. Ako ste došli do ovdje, a ako ovo čujete znači da jeste, pretpostavljam da vam se sviđa što ste čuli, pa vas eto molim da to nekako promovirate na društvenim mrežama. Pričate prijateljima, pohvalite me, pokudite me i nadam se da se slušamo i idući tjedan. Zapravo već ovaj tjedan jer je ovo kolo preko tjedna, tako da se čujemo još jednom krajem tjedna.